Hello, 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 hello. Kumusta tayo amin ita? Habsat karkaro kara kita adapta Pilipinos Bagyo ken Cordillera at tumanen ti kabsat yu ken ading yu nga may magbaga nga kumusta tayo amin. Nibagak na tay. Nibagak ko liyan na tay. Ket ti pagtungtungan tayo man ket ada tinanggeg ko nga comment da nga kunada nga mahirap bisitahin pero madaling pasukin. Kasang ko hindi nyo. Ako tutuloy ko di kat i-refer na kini Laila Dilima. Mahirap bisitahin pero madaling pasukin. So, yati pagtungtungan tayo. Alright, so nangagyo siguro na buhay siguro yung hostage drama nga nangyari dita Camp Krami nga nagaro iti at comment nagaro dagiti mga bagbaga nga ay nagadumot iti kisaw-saw man iti dayta nga issue nga ako na ita usaran na mo nga parang banat na kini Bongbong Marcos dito hostage siyempre isuot kitaan da okay umaktuloy ti hostage kita nangyari nga reta katawampay iti no dayta lang iti kukuan da nga panang banat na kini President Bongbong Marcos dito hostage nga dayta katatuloy kat at dahil tinakarkarkaro pa yung hostage na nangyari dito Pilipinas. Ang balgipyo, iti 2010, iti time ni President Noynoy Aquino. Yung bus nga diya, diba, ada ti tourist bus kat hinustage ti hostage taker kat may isang pulis. Niya tinangyari diya. So, katawa. Kanya kakatawa yan nangyari ato ti alalagiti natay nga hostage yung nga time nagiti nga hostage kat nagiti kat nagapuday Hong Kong iso iti nang paungot iti taga Hong Kong kon iti China gapo iti nangyari katim natay so jeti kagrabian nga nangyari nga hostage drama ita Pilipinas kat ni Laila Dilima iti may isang official ijay at I think iso na ti may sa official iso na sa takin handle ti DILG idi jet time na diay yun ang kamali so di jay yeti mas grabe nga talaga nga hostage drama nung na ita nangyari dita Camp Krami amat kung nga ko na ita sungan nga mabaling nga may baton sungan nga mabaling nga baton lagi ti kabilang bangir eta hostage drama reta ta awang pati kalingkingan na reta yung nangyari di 2010 ngam di buyak iti pa ng interview na kini Senador Calvo de la Rosa at nakuna na nga iti Camp Krami kanu kat iso iti most secured prison dita Pilipinas kumbaga kat awampay iti preso uno balod nga nakatakas dita nya awampay iti nakatakas dita kumbaga kat when it comes iti security talaga nga naiput iti security iti Camp Krami suti kumbaga na kunya unag na kat kuna na kat
hangka nga basta nga makarwal takas lang nga nagkayaan ko nung muyo dyan ko na nga jigsaw puzzle uno niya di ko na nga maze nga orin niya ti pagtarayam kat hangka nga talaga nga makarwal mapukaw makas lang nga nagadungan direksyon nga mo ti papanam so kalakas jay ti itsura na iti krami iso nga hang awan iti makatakas na kasanto dita wala na kat iso iti pakayga papanan dagiti high profile nga ipalod kuno dagita dita may nga hostage taker dita may nga palod iti makas kat may nga commander iti Abu Sayyaf iso dagita high profile nga dagita dagita pangulo uno leader iti komunista uno terorista uno nyaman nita ket itada nga maiyapan so kaladang high profile kumbaga ket maximum security itamot mutlaeng iti ayan ti kaladang nga custodial center ako nga muti kuan iti custodial center niya ti kuan na gamineta ngem ijay mutlaeng high profile mutlang dita nga kwa ngem dito nga pandakat isumot iti pakayapanan dagiti politician isuti na ibaludan iti da Jingo Estrada da Pong Revilla kata ni Antiyo nga Laila de Lima kata kasyay so ti question ditoy nagaro iti dito yung itinadlaw ko iti mainstream media kung iti nagdungdung ko iti radyo para iti commentator ti radyo simpi dakya Pilipinas ka tagdingding nga kumat katipong radyo kan kwa kat sa balik ti kastaday iti compare ko lang ati mainstream media ti kastada iti mainstream media ti madlaw ko kanyada iti reporting da karkaron nag-interview da kaslang nga awan ti ag-interview da ngagpasulong kaslang nga awan utak na kaslang nga solusyon kumbaga kat English kat stupid question iti damdamagan na kaslakas pare ka na tayo ipinuyak na minsan di AB7 sa day AB7 nga di reporter in interview na di general at kung nakat ta siyempre tinusar dang orgi kat improvised weapon nya inso pa lang tinbabagada di nagusar dati improvised weapon iso nga awan iti parutok nga inusar dati jemot lang na panagpakan nga may nga pulis kat awan iti armas na napan lang nagpakan patata so sinalubso di reporter ini general ano bang ginamit na pang hostage kay Laila de Lima palpalutan apay pila nga damagam nga inyati armas nga inusar na nga ng hostage kini Laila de Lima amo dalang nga rudin nga improvised weapon inusar na damagam pay laeng so nga kasi kuha na iti panagdamdamag dagiti mainstream media kaslakas pangarigan kuma kaslakas pangarigan niya no ada kumati accused kat nagaduti ebidensya nga naitama iti nga tao nga accused na talaga nga napunpuno ti ebidensya tanto pa lang dagiti reporter kat diti panagdamag damagan da pala nga totoo ba na ginawa mo yun kat tanga ka mo gayam kat apay pala nga damagan mo totoo ba kat abom lang nga rin nga nagaduti ebidensya inya pa inyati apit ekspektaran kat aminin na nga isunod ng aramid iso nga nung ma dagiti ang question kaslangan da nga agpanporong nordong api nga damagang pala nga isunod ng aramid api iyak api no siyak mo ti damagang ti kasta kat api bagakmat nga siyak ti ng aramid oray no siyak ti ng aramid api bagakmat iti mo't radyo dahil iti mo't di pangkuwak na radyo ta
talagang pumana na tamakan damot. So ano ka spray kan kumakot data. Nagkaroon question na. Wala data. Aping inga kwa, nupan panuton tayo. Aping nga naglukay. Nya. Wala. Kas parigan kalak. Siya komentarista ti radyo. Panuton tayo. Nya. Aping nga naglukay. Nya. Aping nga awan ti kadua na jay na panagpakan kat amuna lang nga high profile na kita nga kuan uno na kita kat muna nga kriminalan kita nakabalo na kita na apay nga may sana santo awan ti armas na nanyangaw ti kahit nga saon at ure man no kunatayo nga body da uno agapamudan kumpari da jay kumpari da may isa nga balon kat siyempre ang precaution ko lang ta siyempre kung ano mo kat kamkrami kat secured talaga nga naipot iti security dita napahingin nga awan tarmas na sa may sana kata inambunan dan sinaksak dan di may isa abay nga nakarami dati improvised weapon ita kamkrami pahitar arami doon dahil kung nakumano talaga nga nailot iti seguridad kita nga prison kaya iti panagbanbanak mo't iti radyo santo ti may sabay nga kakapapatay kasano nga nakaunag ijay prison ni jay siyempre jay duwangaw kat napangtugan na niya napangtugan na natay da jay may sa nakataray kat siyempre panagtartaray na siguro ang nangamot kat na pananan tati kahit nangod kat ti siyempre nakuamot isunan may sanan ag nervyusan siguro tartaray ang ganata napukaw kat naiawan kat nilawan nga napanjay compound ni Laila de Lima ti question apay nga kwa nga nakaulag ya compound ni Laila de Lima nya iso nga ti question nagaruta question apay open ka DJ compound ni Laila de Lima apay kunak man to ti pagbaludan ket adati sarana uno adati rihas na ure no compound kumareta nga kala kuma compound adala ta ti gate na adati lata ti gate na nga lang susurround di tatapno ang anti makaunag apay nga nakaunag ti question apay nga nakaunag apay nga nakaunag kat isupay kat apan na stage ni Laila de Lima apay niya tinangyari jay iti mainstream media nga damagon diay iso no panguta kat damdam ko kat awang pay timang damag nga bakit nakapasok yung isang bilanggo sa compound ni Laila de Lima wala ba kayong guard awang pay timang damag ijay ko iti mainstream media iso nga dumagat nya nita iso nga dagiti tao dagiti netizen dagiti tagbuy-buy news kasla nga siyempre ata questionable piman apay nga nakapasok uno nakaunag jay di balod itinmakas nga balod ijay compound ni Laila de Lima sungadya kunada kano mahirap bisitahin si Laila de Lima pero ngayon may bilanggo naku madali palang pasukin di kunada mahirap daw bisitahin si Laila de Lima dahil ang higpit nila pero ngayon yung isang bilanggo madaling nakapasok bakit kaya iso nga diti question apay nga nakaunag iso na diya compound ni Laila de Lima nga free naka hostage no ang kwamu kanyayo magpanpanunot no niya ti kuha na di nga siyempre dapat kumakot explain damot
Iya, dapat i-explain naman kung ano apay nga kasi tinangyari, apay nga nakapasok ni nakapasok ni apay nga nakaunod jay may nga balon ijay compound ni Leila de Lima. Itatta ulan ni Bongbong Marcos nga apay kahit mo nga may transfer iti sa bali nga pagbaludan. Magina. Tatakuran mo't ni Senator Amy, wala naman, nga no mabot no kahit mga agkway ti house arrest. Ti kaslang nga nagkuan na gamit, kaslang nga tinagkuan na ito, kaslang nga nagbalin nga ni Dilima kat nagbalin nga biktima. Iya, diba? Kaslang nga nagbalin nga biktima, na kaslang nga, kastoy iti kwa, kaslang nga, alalaan ng malala na iti, alang kumbaga kat alalaan na iti, simpatyan iti, tao, taiso na iti, uray no ko nato yung nga naitsamba, nga iti tinapanan di may sa nabalod, di ay nangam, kalang nga ti pagsak na reta, kaslang nga iso na nga kat nagbalin nga biktima, iso nga kita niyo, uray dagiti Commission of Human Rights, kat, dito ti kukuha na, dito ta ko nga maawatan iti kwa. Dito ta ko nga maawatan nagkakaragiti aktivista kuno dagiti human rights. Ang ko maawatan na talaga iti istanda. Panukan panutan kat dito nasulbaran niya, nasulbar ko man dito yan. Awang ko man iti problema. Diri nga naapay nga padaklan na pala nga imbestigan na pala nungay nga tangay ti imbestigan niyo kat kwa pas pangarigan kini nangyari kini nagaro iti mangyari dito Pilipinas ka kasla nga awan mo iti pakialam iti Commission of Human Rights ang pamuno iti tiyempo iti JJ hostage drama iti 2010 kat ang pamuno niya iti istanda mo diya baka nagtatalnada lang iya. At siyempre pulis niya hostage di ka baka nagtatalnada lang. Baliktad mo't gamin ti human rights ta no pulis iti nakapatay. Kailangan imbestigan natin. Kasapulan na imbestigan na ka no pulis no soldado nakapatay. Imbestigan da. Kasi ito nangyari kini Percy Rapid. Agado nga, iso nga nung nagdumalag iti Commission of Human Rights at ang pamuno niya ti talaga nga prinsip niya ti susurutin lagi iti na. So, kasya iya, iso nga ijay ti pamuno. Nakawit ti mga susunod kasi ti talaga rin iti question uri no kita nyo iti dagiti comment paano nakapasok sa compound ni Dilima. Maraming may gustong bumisita kay Dilima pero ang higpit. Pero bakit ngayon ang luwang? Baka nagtuktok tuk lukat. Wala na siguro niya. Pasok. So kasjay niya. Good. Kita tayo. Gusto kong nagduma iti mainstream media hanti unay nga kuan iti mainstream media masapod mo't niya kita anti dagi duma ti mainstream media da unay nga kuan mo't nga nalay anda nga kuan mo't iti duma nga ko nakatay kat agdamag dakat kasla nga linuluko ti kasla nga inubing jay kasta nga agdamag iyaw ito na so kasya ikakamsat sa atin itong mga nagkikita ito agsasama kayo. Bye-bye.